Tzigbatictiteshe yash juntene cubeta le Festival Barrio Maya 2021. Tush kukashtalubetal jejelas conciertos. Muchbau, tzikbalob, kansahop. Tulaka lejela utial capaz chahak ukansal tulaka le expresiones artísticas. Wale hatsutietel kanang balob. Tuyo la le pash ich mayatam. Beyo le festival yanubetal te tukinilob 17 tak 18 ti abril. Kukaha las 10 sasal dietel kutzokol las 2 tu chinilkin. Tulaka lejela leti junhatsti le movimiento cultural yetel artístico kup iskantal tumen barrio Maya. Tush kutzabal yetel kukatal titulaka le tankel mobo kaubeto pash ich mayatan yetel kautzau kahot bile uno tukulil umeyahoba. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.